Ka tahi anō ka tatu atu te whare tuatahi hanga I raro I te kaupapa hoko whare hou Māori ki runga I ngā whenua kura o tākou whakateraki I Kerikeri. He kaupapa rēti tērā e tae ai e ngā uri te pupuri ki aua whare rā mua ke tonu atu. Hei tā te pūrongo a Harata Brown he mea hanga e nei whare e ngā ringaringa Māori mo ō rātou whānau e whainei kia noho ki ō rātou whenua Māori. Just couldn't believe it's a reality. Hi kaka marika a Francis Salvin rāua ko tōna hoa rangatira ki te hūnuku ki tō rāua kāinga hou. No words can describe it actually. It's amazing. And then we're going to have a big deck out here so we can look out that way and look out to Lions Rock across there. Kei muri ko te tūā papa o te whare o te whānau Julian Tua, ka tai mai te whakaruru hou hou a te rāwiki. Me and my husband in one cabin and our tamariki in the other cabin. I sort of can't wait till we're under the one roof. E whanga whare ka whakatūngia ki ngā whenua Māori nei te pūmoana o tākau. Tōna ko tahirau 20 mano tāra te utu. Getting the council on board, getting our Ahu Whenua Trust on board. So yeah, it's been quite a long process, but finally starting to see some homes come up in Tākau, so it's getting quite exciting. He mea hanga ngā whare e Northbuild, he pakehi Māori e whakangungu ana I te hunga rangatahi Māori. I have 3 apprentices. It's something different, but it's sort of something I wanted to do and maybe achieve in the future, is to help our Māori people out and get them living in their own homes. Ka utua ngā hononga ki te kāinga e te puni kōkiri, ka hoko te runanga o whaingaroa ngā whare. So we've brought those properties on behalf of whānau on their whenua, and then we're giving them a 2-year process to be able to purchase those houses off us. And then they go through the finance institutes or whatever other mechanisms they have to be able to pay off those loans for those houses. Me te pai hoki o te wāhi nei, koe nei te wāhi noho te tūpuna apuhi, te takiwa o te takotoranga whakamutunga hoki o te waka mā tātua. Waking up every morning to this is just amazing. So we have to come up with solutions now. Part of that is around making sure we get affordable homes, connected in with jobs, connected in with good financial literacy for whānau and communities. Ai marika koe nei ngā ahi kāroa e whai whakaruru hau ana ki runga whenua tuku iho, hei pāinga mō ngā uri whakaheke tonu o te whenua. Harata Brown, Te Karire.